Protosakya alangli Congress leaders lo pasti alangli kita mentang Karbiang Long Autonomous Council pen ki phapon labang so PGR along lelong around repen ki be ki chetum ki do hala so kutha thade na ji pu si pra dela ki pinia bangke alangli rat chari jung alle ga chen je phansi alangli media theng lo tame ninjelu lasi PGR along Jong si thale dia pulau tangte lagi unlawful apen unconstitutional tu saya nanti itu. Lasi non ini sahaja ni patang kan rumah ngelang lo. Koso a ground pensi unlawful bukan nama lapen unconstitutional. Konak kita toksi je lagi thale dia aron ribu alang lagi hokdam. Lagi si base na ko halat bangsu base si aja tami itu lang pensi ni je na ko. Lasi konak angkur konak kilong na pensi labang so leaders mati la Congress leaders la develop Protosakya kan hinjima la so putha rat ban thana ko hi athe council tung ga ma hudung de thai la si la so putha konak India la constitution la som doma ba kona ne 6 schedule la som doma je la ke thadel to arom re ku la so putha me thana sa neli da ka chini kan tung da Karbiang Long Congress leader tum la so putha kopi ni ningye dun lo malah ke ni tum cekroi dun de puga ningye dun de budi dewa Protosakya kan ningye lang ke ni tum cekroi dun de pu da Karbiang Long ke do Congress tum ningye dun de lang an ke ili tum rat atumnya matha me lo da Karbiang Long ke do Congress tum si toy ma puta matha me kapan ningye toy dewa Protosakya kaning je bangke alangli unconstitutional o hong bidanik kusini pulo setelah kaning je abang si o hong bidanik le kaning je bang si lake illegal lo kapen ke unconstitutional le athema unconstitutional long ke ning hok ta tokte encroachers tumhan eviction nang nip ke ning hok ta tokte lan chot tagalilang tokte de raposi encroachers tumhan ke PGR penta eviction nang jipu ke alam ke do hot si Supreme Court ta eviction nang jipu pulu anga Supreme Court le kaning jelo pulu tante lake law che plan net lo lake law lake la hot si constitutional lo ke ning hok ta tokte la eviction nang ne pu eviction nang ne PGR penda be along operate penda be eviction nang ne pugini hok ta tapte la si de Roberto Sakya kan ninje ke la ke unconstitutional la kan illegal alang ni ninje ke la si itu mak kami me opini vote long hala ke chia to ma vote long chom ji me ne putong congress tu ma thara pa ninje toil ne pilo ne la bang eli tu mak kami me lo sta la ke chok chia lam lo lage jo ke sita lage kahen no lam lo to sa tiro paper pilo la non sensing me da do posi la so PGR an share ta to meeting le lo ada all party ham lo ben student organization social organization atum mananda phado is restaurant yang long la si hala da chirai lo council tum da claim ko busi kya tu le ram lo hang da me la li chak lo eviction notice api po ben sarkari rong asal mana tham bu sia nang ni ala da ninjel lasi nona bangke sonia lam ko lo pini MLA ki hai nona de Protosakya kan india teng ben jongsi Karbiang Long Autonomous Council tum claim kledet pulo tante kopilo nang ni matha nam pada jadi matha bang lo 2017 kan Supreme Court kan PGR lang itu mate encroacher tu fan thali nanji thali un kalau langsung hukum bel gari nasi hala so hukum si ke thema mate lanon Dewa Protosakya abang si ke thema Supreme Court si ke thema alang ni si ke thema hala bang itu mata lang ni lapen ke adun thu bang ke laro dai tu Karbiang Long ke 6 dulu area di nangkala bang so eviction je bang ke lage 6 civil paragraph 3 1A pengeri. Naso ja kong si khima man hola Dewa Protosakya khima. Nasi council tumang labang soalam bang linsi kumat si RD doma
policy tum ikroy goma halaban besi council tum prabjin pe rapang ji jaga teng pen claim pula pe hala Supreme Court order teng ang tum prabjin ki kaman skili tu claim ke det pulon te council da la non la soikia samu kan india la si RD pirong pulon te alang ta sidul kan ti samande la pen ke Supreme Court alam kan di samande lasi alam kan di inti lasi ni di ando lapen ladak to kero pipar pilo lapen ladak sigi jok nili karjudul kang tung bang la hendo aron kang lokchot pu bang da kalilo council atum jongsi hukum thoya laki di Supreme Court judgment open na pulo Supreme Court judgment da longelo lapen Supreme Court judgment cho takali Indian Constitution no kedam ta dokso long da chumsi tham lo Article 141 ateng pe Supreme Court atum ko pisi lamrai ki halaga ki patek ma kang sai tang alam anmang ke High Court tumala ko lak nang ko ki pen lada lower court mane la district court lo la pen sub divisional court atum aname ko nang ko si hada ke pulo 141 article lo la si non bang ke Karbi Anglong Autonomous Council atum jong si claim header pulo tang ke jakong do der pida claim header pote ajakong achi ni lo la pen jakong do ko claim header pulo tang la ka amethang ga virpo Karbi atum kapre tribal tum da virpo na la hano ni bui ko bang la si non la bangso ki patan je phan ni aku ko thot sa lo la ko Aron pi dera ki lo teng pen koman pi dera ki yong si claim kede pulutan te la ke koman lo ke chok chike aso puta ke tum jide arara pan phana go posar na sore itum public man si ko hu biti kaida public tum ta ke chok che dolo hore sike ne public tum na ke chok che dolo ba leaders tum na ke chok che dolo sita me non bange public thurpak si rong ara tum thurpak si claim na pola sosai bang ko si pulo jong si claim kede pulo ta ke public pan ko pilong nelu lagi piu nelu nanti la dake Karbianglong Autonomous Council tum masih tum jong ako la subutan na pilo tu encroachers upon eviction ke lage public itu man arjunangi palam kali lage constitution along pen Assam Land Revenue Regulation law along tidolo halaga Assam Land Revenue Regulation along ke encroachers eviction lo te public upon arjunangi meeting donai buta ningok ta tokte itong ke eviction account claim office account claim ke public upon arjura claim nangi po ahok lo lage ningok ka section dabe la po si lage non arlo teng men si claim nang po iligi ki pudun dia thai da belo abinong ke arlo teng men claim non council atum la pen claim ji pu si neli ke ning the pe me bom lo la ka alang litum claim po si neli ma thalo lage na pen claim ke de la to ke ra ka tum da chini po lage la tum thang be sin pa chu be chot la office council atum pu ra tum da chini de po la to ke prap ka chini da prap o yi no na bang ke kalau usara bang si ahok lo aron along ke decision making hora ahor mu bang jong se aron pen ke claim bang model la bang ahok lo lage ratum thur pa ko tang la bang aron chili jo dai sedang non ke aron ating pen si ke claim lo ko lage rat pan ta june are nei alam kali lo lo ta suppose non son CRPC lo itu 144 section bi ko lo lada ke bang district magistrate itu kupine kace thengson kupine to mon la noson do ko ki pulo tangte bang 144 promulgated ko pache thang der pulo da la pache thang der lo pulo tangte lage pache thang ke apna bang public fund ko son hobi nei ma ko arjuna nilo ke district magistrate nang nelo la helo gon ki pulo nei bang ke ko na developer to so dia kan ninge dun ko sita alang lita council dan arjunang ye kam kali lo council chak kali lo ha plain district adisi tum da arjuje lo lawang ge government department ta laga arjuje lo lage illegal alam kan ninge le to sa kero department lo la si no